Paroh Vladislav Varga za peršu pričest porichtal najvecej djeci, 15 chlapci i 14 divčata, zo z parochiji u Srimskej Mitrovici, ali i djeci zo z Beogradu, Prhova i Lačarku, takže na včerajšej službi Božej bilo okrene svjatočno. Peršu pričest dostali 12 ruski i 17 ukrajinski djeci. Svjatočno bilo i po službi Božej u parohijalnim dome, gdje za djeci, ih rodičoh i rodzinu porihtane zajednické stretnuce i druženje. U Šiđanskej parohiji Preobraženja Gospodnje u peršej polovki toho roku, tiž po vecej ročnej pauzi, paroh Mihajlo Režak pokrescel štvero djeci zo z našej zajednici. U vinariji Vinici deo Ruski dvor, nješka predlužena oberačka Hrozna. Nješkaše na kolo 6 toni Hrozna obera za poznatого kupca, ta po slovoh direktora Miroslava Ivana oberačka stihla na polovku.